Jesu Christ asibashayeleni izandla. Hallelujah. Ubaba umama intombi insizwa egameni elihle lomfelo wethu Jesu Christ. Amen. Sishayelani. Abafundisi abakhona sibakhona. Amen. Hallelujah. Sishayeleni Amen. Hallelujah. Umsebenzi wami mncane sekwenza sekuphethekile. Hallelujah. Ukudlulisa nethi izwi uNkulunkulu alibekile. Hallelujah. Ivesi elilodwa nje bese ngihlala phansi. Hallelujah. Ivesi elilodwa nje ngihlala phansi ngikhumbuze ibandla likaJehova ukuthi kulonyaka sihamba ngesihloko esithi depend in God's way. Hallelujah. Hallelujah. Ngani ezwini likaNkulunkulu. Hallelujah. Bese singenelele kulo sisine. Hallelujah. Sihlume impande kulo. Hallelujah. Ivesi eli-1 bese ngihlala phansi encwadini yamakhosi okuqala 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17. We are just going to read nje ivesi eli-1 nje. Verse 14 bese ngihlala phansi. Hallelujah. Verse 14. Nina nizoyiqala kahle nje emakhaya nizigedlile niqale nje ku chapter 17 verse 1 until ekugcineni nihambe nayo njalo until to the next chapter. Hallelujah. Hallelujah. But mina namhlanje ngizoncika ku verse 14. Hallelujah. Verse 14. Ngiyokhulumela ku verses 12 to 17. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umlayezo wami lapho kodwa iverse
esiqhuba ngalo 40 oyitholile asifundele. Amen. 1 Kings chapter 17 verse 14. Yes. Ngokuba usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, imbiza yempuphu ayikuphela, nophiso lwamafutha aluyi kuswela kuze kufike lolo suku uJehova anisa ngalo imvula emhlabeni. Awuyiphinda bakayizwana. Akumphindele yona. Ngokuba usho kanje ubani? uJehova. Uthini uNkulunkulu? Imbiza yempuphu ayikuphela. Imbiza yempuphu ayikuphela. Ngizothi umuntu kaNkulunkulu namhlanje. Imbiza yempuphu ekhaya lakho ayikwenze njani? Kuphela. Haleluya. Impuphu ngamanye amagama lo nako in the bowl. Haleluya. Ngithi akwenze njani? Akuyi kuphela. Haleluya. Glory to Jesus. Akuyi kwenze njani? Kuphela. Kuphi? Ekhaya lakho. Kuphi? Empilweni yakho. Haleluya. Akuyi kwenze njani? Kuphela. Ngamanye amagama umsebenzi wakho awuyi kwenze njani? Kuphela. Abantwana bakho umsebenzi ebantwaneni bakho ayikwenze njani? Ayikuphela. Haleluya. Glory to Jesus. Asiqhubeke nani futhi. Haleluya. Nophiso lwamafutha alikwenze njani? Alikwenze njani? Ukuswela. Haleluya. Hallelujah. Glory to Jesus. Ake ngithathe nje ngithi nalogogo oluphezu kwakho. Hallelujah. Alikwenze njani? Alikuphela. Alikwenze njani ebantwaneni bakho? Alikuphela. Alikwenze njani emndenini wakho? Alikuphela. Hallelujah. Glory to Jesus. Nani futhi. Hallelujah. Kuze kufike lolo suku. Kuze ufike lelo suku uNkulunkulu enze njani ngalelo suku? Anisa ngalo imvula ekuphi? Emhlabeni. Haleluya. Haleluya. Anisa ngalo kuphi? Imvula emhlabeni. Lana ngizothi kuwe nangu uNkulunkulu okhulumayo. Haleluya. Ukhuluma ngomprofeti uElijah. Haleluya. La adlulisela khona umlayeza. Siyasazi le story, istory salomama bekayotheza inkuni. Hallelujah. Glory to Jesus. Ayotheza inkuni. Ngithi kuwe futhi uNkulunkulu usazoyinisa imvula empilweni yakho. Hallelujah. uNkulunkulu usazoyinisa imvula phezu kwempilo yakho. Abangadiagnose abodokotela bakutshele ukuthi unezifo ezithile. Namhlanje ngizothi kuwe uNkulunkulu usazoyinisa imvula empilweni yakho. Kodwa lokho onako lempilo onayo ayikwenze njani? Ayikuphela ebantwaneni bakho, ayikuphela empilweni yakho, ayikuphela esizukulweni sakho, ayikwenze njani? Kuphela. Ngoba ubanoshila akusumpostoli, akusumprofeti, kodwa uNkulunkulu ukhulumile empilweni yakho. uNkulunkulu uyakhuluma empilweni yakho. Hallelujah. uNkulunkulu wenze njani? Uyakhuluma empilweni yakho. Hallelujah. Glory to Jesus. Bazalwane ihloko ziningi. Ngithola nginehloko eziningi kakhulu. Hallelujah. Ngale verse leli elilodwa. Hallelujah. So ngizothi ngimangijima ngayo ngoba ngithize angiyothatha isikhathi bazalwane. Wena uzozikhethela isihloko. Hallelujah. Onaso uNkulunkulu angisize. Hallelujah. Lithi esinye sithi isihloko sithi divine provision in times of crisis. Hallelujah. Divine provision from God in times of crisis. Hallelujah. Glory to Jesus. Divine provision in times of crisis.
empilweni yomzalwane. Hallelujah. uNkulunkulu ngamanye amagama ngithi kwena uNkulunkulu kulesimo kiso angeke akushiye nje. Kulesimo kiso uNkulunkulu akakwazi ukushiya ibandla lakhe. Hallelujah. Glory to Jesus. Now ake sibheke le ndaba lena ngithi kunikhumbuza kancane. Lana masibuyela emuva kwakunesomiso. Hallelujah. Ngizolikhumbuza ngingayithinta le ndaba le somewhere kule nyanga lezi ezindlulile. Hallelujah. Lapho umprofeti Elijah wakhuluma isiprofeto. Hallelujah. Ngamanye amagama uNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi enzeni akhulume isiprofeto. Hallelujah. Ukuthi take note akuyi kuyoba nemvula. Hallelujah. Or noma amazolo akuyi kowa imvula akuyi kowa ini amazolo for iminyaka engaba mibili kuya enjani emithathu. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyasikhumbula le story la uElijah uNkulunkulu athi manje njengoba sowukhiphele isiqalekiso. Hallelujah. Masithatha nginibuyisele emuva kungalesikhathi angithi masikhumbula babenalo uNkulunkulu beweda. Hallelujah. Abonkulunkulu kaBhali, abaprofeti kaBhali. Hallelujah. La bebanabo uNkulunkulu beweda banoNkulunkulu wefertility. Hallelujah. So uNkulunkulu bekazama ukuveza ngalesomiso ngoba uIsrayeli wayesukile kuNkulunkulu. Hallelujah. uIsrayeli wayekhonza izithixo. Awutshela umakithi yakhi ungakhothamela abaphansi. Hallelujah. Ungakhonzi amadlozi. Ungakhonza abanye uNkulunkulu. Ungakhonza abompostoli Masilela. Ungakhonza abanye abafundisi. Hallelujah. Ungakhonza ungakhothameli abanye abaprofeti kodwa uNkulunkulu yena yedwa. Hallelujah. So Israel ngalesikhathi uIsrael wayokhothamela abanye uNkulunkulu. Hallelujah. Baze baba nalento yokukholelwa ukuthi yebo kuze umuntu abelethe kumele kuyokhuluma nesithixo. Kuze umuntu abe nomntwana kumele ayokhuluma nesithixo. Kuze imvula ine kumele bayokhothama kulesithombe. Kulesithixo esibaziyo ukuthi mabayekiso imvula iyana. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu athi mina I just want to show ngifuna ukuzomkhomba ukuthi nometha nizoya lapho nometha bezenzeka manje khona ngiuNkulunkulu kodwa namhlanje ngizogcina it is finished. You are not going to ask anything kule ithiko lezo emsebenzikhonzayo bese nina ziyenzeka lezinto. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu kahle kahle he was judging them. Hallelujah. Umfundisi ufundisile amaviki aphelile athi nalabo bebaya kilabo ababhulayo izinto zenzeke. Hallelujah. Ekhuluma ngayo ukuthi noma bezenzeke kodwa take note amesovereign Lord ngiuNkulunkulu ozimele wesinqumo sakhe sisodwa. Hallelujah. So now masibheka lithi iBhayibheli wayekhipha isiqalekiso ngilapho noma eqedisa ingqondo yabantu ukuthi lezithixo akuseyizwe zenze izinto zenzeke kodwa yimina uNkulunkulu. Ingakho wathumela Elijah makaqeda wathi baleka. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyasikhumbula le story wabaleka wamtshela ukuthi aye kuphi athi ngizothumela amagwababa azokulethela ini ukudla kulethele a fresh meat on daily basis. Amanzi uzayowaphuza kuphi on the brook. Hallelujah. So now isikhathi saphela. Hallelujah. Ngoba yonke into kaNkulunkulu ihamba ngesikhathi. Kwafika la ukuthi mase kuba nesomiso. Hallelujah. Angithi imvula yayingasani. Lo mfula wawuthelela wawungasatheli ngoba izulu lalenze njani lalingasani. Ila uNkulunkulu amthume khona athi hamba. Hallelujah. Kodwa uhamba nje kunesomiso. Hallelujah. Kunesomiso. I want you to go to another place. Number one, that is why ngithi lesihloko kwangathi ngafundisa ngiba nalo moyo wokushumayela kube nalo moyo wokufundisa. Uthi hamba wahamba
wayokhuluma nenkosi wa-Ahabu niyakhumbula. Hallelujah. Ayomtshela ngendaba yemvula ukuthi angeke isale. But now ngithola ukuthi umprofeti ube obedient to the word of God. Hallelujah. Hallelujah. So kubalulekile ukuthi njalo uNkulunkulu amasigama engalibeka kahle engesuthu kwa obedient bathini kasisuthu. Hallelujah. Umamela molao. Hallelujah. Or ho tshepela ko molaong. Hallelujah. Or ho tshepela ko lentsweng le modimo a re o lile o letse. Hallelujah. Asishele uJehova izana. So uthi sithola uba obedient. Hallelujah. To the instruction, from the instruction of God to say go. Now sephelile now. Uzake kwenye uthi hamba uye kuphi emzaleni othile. Hallelujah. Lapho uyothola khona ini a widow ohleli lapho uzohlangana naye. Hallelujah. Yena uzokondla ngokudla. Hayi bandla hallelujah. Uthini ukuthi kuye kuthi hamba. Ngiyokwenza njani? Ngizobondla kule somiso. Nabo baphila ngaphansi kwesomiso. Akusavuneki, akusatshaleki ngoba isomiso sikhona. Hallelujah. Kodwa kunento engiyithandayo. Hallelujah. Uthi go, you will find a widow. Hallelujah. Ozobondla. Hallelujah. Nakuthatha isinqumo. Isomiso asikapheli. Ngoba khumbula bathi kuzoba pula ekasini for the period of 2 to 3 years. Heke sabulela. Heke saripula ine. Pula ekasini. Hallelujah. 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 Ngamanye amagama uthi bekabeke that judgment to say no one is going to overrule this judgment of this throne. Hallelujah. Except me. And uthi ngamanye amagama go again to your God of weather. But then and surely kulesimo ngizothi kuwe abantu abamelene na nempilo yakho ukuthi wena uzohlupheka emhlabeni ngithi kuwe namhlanje noma bangabuyela kangaki kuma altars wabo bayehlisa isiqalekiso the judgment upon their life uNkulunkulu sekayehlisa the judgment is jeziso phezu kwempilo yakho seyehlisiwe uNkulunkulu ngithi wena lokho nabo today your bowl will never run dry and your oil will never run dry. Ukho uNkulunkulu abeke kuwe uyohlala noma bangaya kwamhlabu yalingana noma bangaya eSwaziland noma bangaya eMozambique bahambela impilo yakho baye kangakanani kodwa uNkulunkulu lokho kwehlisile phezulu kwempilo yabo ngawe kuhleli. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Now, lalela uthini. Moyikala lapha. Hallelujah. Uthi then the Lord said to Elijah, go to the town of Zarephath, near Sidon, and stay there. I have commanded. Lalela. Uthi uNkulunkulu sengimcommandile ngimtshelile. Lo owesifazane. Hallelujah. Sengimtshelile ngamanye amagama wena kumele umtshele. Khuluma phezu kwesimo obhekene naso. Hallelujah. Khuluma phezu kwesimo obhekene naso ngoba uNkulunkulu sekasitshela sekakulungisele ngaphambili uthi ngoba sengimtshelile ukuthi enze njani. Hallelujah. Now kuvela indaba yokukholwa kuphinde kuvela indaba ye-obedience. Now lalela iba obedience obedience and plus obedience. Why need obedience plus obedience? Uthi uNkulunkulu hamba. Amen. Uye kulomuzi uzothola isalukazi esizobondla sengisitshelile hamba. Amen. By taking a step. By taking a step. It was a proof ukuthi ube obedient kuNkulunkulu. Amen.
Already by taking a step of faith, ukholiwe kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usebenze njalo. Ngizothi kulesimo obhekene naso, kulezimo obhekene nazo, uNkulunkulu sekathethe isinqumo, uNkulunkulu sekathethe i-decision, uNkulunkulu sekahelele. Hallelujah. Glory to Jesus. Sekahelele kulobunzima obhekene nazo. Sekenze konke ukuthi ithi sekalungise konke manje. Wathi sekalungise konke yonke into efunayo. Isesandleni sikaJehova. Hallelujah. Take it by faith. Now it is obedience to obedience. Uthi lalela ke. Umama lo ube obedience na. Ngokukholwa lalela uthi so Elijah waya khona. Hallelujah. And as she was getting, and he called her, Ati, please, ngilethele isinkwa. Hallelujah. Now izwa umama uthini. Uthi by the living God, ne? Living Lord, you are God. I swear I don't have a bread now. Ukhipha la magama because ukholelwe kuNkulunkulu wena ukholelwa kubani. Amen. Hallelujah. Amen. Kubani la wena ukholelwa khona ngoba lithi iBhayibheli uthi I swear by your living God. Ngamanye amagama uyamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Ngamanye amagama unezinto uNkulunkulu amenzele zona. Hallelujah. Uthi kodwa ngenze njani isinkwa asinayo. Uthi lalela uthi nje nginempuphu ngine-flour engalingana isandla futhi namafutha ineja. Uthi ngizela ukuzobuthelela inkuni lalela. Hallelujah. Bese ngiya ekhaya ngiyoprepare lokho esizokudla mina nendodana yami. Amen. Hallelujah. Ngiyokwenza njani? Ngiyokwenza ngidle nendodana yami. Lalela bese uthini? That will be our last meal. Ngamanye amagama kuyoba yini? Kuyoba ukudla kwethu kokugcina. Hallelujah. Amen. Now kunento engiyipick up here. I pick up human logic. Hallelujah. Now why I'm saying this is a human logic? Because utshela umprofeti uthi ngamanye amagama lokho enina kungani ukuthi kungasanela mina nomntwana wami nawe. Hallelujah. Kodwa kuncanyana ukuthi thina si survive more days than we ate you. Hallelujah. Hallelujah. Ngamanye amagama uthi man eda wena the days lokuthi sihlephule sidle kuyohafuleka insuku ngeke safana ngoba wena ungenile. So now that's why I'm ngikhuluma about the human logic. Uthi lalela uthi maka emphasize uthi bese siyadla sibulawa indlala siyadla kuyaphela indlala iyasibamba and bese senze njani siyafa. Hallelujah. Hallelujah. So now umprofeti uzwa la magama uyam-ignore ne uthi ungakhathazeki. Hayi ngizothi kuwe namhlanje ungakhathazeki kulesimo leso. Hallelujah. Hallelujah. The end results of the situation you are in, the end results of the storms that you are in will not be the final results. Hallelujah. Why am I saying this? Uthi Elijah ungakhathazeki. Hamba uyongilungiselela. Ngibhakele isinkwa. Ne? Isinkwa bese uyangilethela. And then the rest okusalayo makube ngokwakho nani nomfana wakho. Lokhu uNkulunkulu kusho uNkulunkulu waseIsrael. Bese uthi lalela now where comes the faith now? God is reversing the human logic. Hallelujah. He is reversing ingqondo. Ngizothi kulomqondo kuwe ukuthi wena angeke uzushade. Kulomqondo ukuthi wena noma sebakutshelile ukuthi lesifo esiphethe
angeke selapheke. Ngithi namhlanje ukuthi wena abantwana bakho ngoba ugogo wakho azange ashaka nawe ngeke uzushaka ngeke uzuthola umsebenzi ukuthi sowuyaguga. Lalela wena othi sowugugile angeke usaba nabantwana, angeke usasebenza, angeke bakuthathe kuhulumeni ngoba baya ngeminyaka. Let me tell you something. God is reversing tonight the human logic. Ukucabanga kwethu isingabantu uNkulunkulu kuyisele emuva. Ubani osile uthi makathi ku-Adam athi Adam ukuphi? Ngakabuza uthi ukuphi kodwa uAdam uphendula uthi ngungcono. Ngithi kuwena ubani othe Adam ungcono? Uwakhiphile na uNkulunkulu lamagama ukuthi Adam ungcono na yena uzibona ngcono? In the human logic uNkulunkulu akhuluma ngayo lokucabanga komuntu, lokucabanga esiba nako. Ngithi namhlanje uNkulunkulu uyarivesa. Hallelujah. Ibandla liyamisa uNkulunkulu wathethani namuhla uyarivesa. Urivesa lesimo esurivesa lokho esidecide ngemicabango yethu. Hallelujah. Uthi siyafa. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Kodwa lo mama unokhona. Lo mama uyamazi uNkulunkulu. Kodwa ubeka amagama ukuthi bese siyaramba, bese siyafa. Now God is reversing. Hallelujah. He's reversing. Hallelujah. Now, let me bring it to you this. Let me bring you to this. Now, when we look at this, hallelujah. I'm on notes one. Hallelujah. Now, Elijah demanded the obedient kulo mama. Hallelujah. Ngoba bekamtshela. Hallelujah. So ngamanye amagama, he demanded this woman to be obedient as he was obedient to God. So because now he is a prophet of God, it's not him okhulumayo. Namhlanje ngizotaxi him ekhulumayo. Kodwa kukhuluma uNkulunkulu. Mina ngehlisa isiprophet empilweni yakho namhlanje. Ngehlisa isiprophet ukuthi konke besicabanga ngomqondo womuntu namhlanje kuyarivesa. Namhlanje akusenamandla phezu kwempilo yakho. Namhlanje lesitho sithi siyaphela, lesifo sithi siyonqeda noma sesinqedile. Leshukela yami, lekhensa yami, it is not yours. Don't take ownership. I am here to tell you God is reversing now something in your life. Hallelujah. God is reversing something in billionaire. God is reversing the generational curse. God is at work. God is at work in your life, in your health, in your financial crisis. God is reversing. God is, He is at work. He is doing something today. Hallelujah. Hallelujah. So now we are demanding. I am not demanding namhlanje. Ngizodimanda ngithi akuyekele oNkulunkulu ubheke lo nkulunkulu wami. Test my God tonight to say, Lord, I'm casting everything into your life. Take my God. Hallelujah. 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 Take my God. Bambelela kuNkulunkulu. Akubambelele kule Calvary. Awuyeke imithi ubambelele emthini waseCalvary. Hallelujah. Hallelujah. And see what my God is going to do. And see what my God uyokwenza ebantwaneni bakho. Hallelujah. I'm demanding you to be obedient to my God. Because I know my God. I trust my God. Our lungs and figure corner. It is because of this God. I am demanding you to be obedient to this God. Hallelujah. Uthi ngenzele nidle. Hallelujah. Besokusalayo ngokweni. Hallelujah. Now, because he was obedient, then
He was completely reversing human umqondo wabantu. Hallelujah. Now, akengene ngoze isikolo. You know what is arithmetic? Hallelujah. Now listen to this arithmetic. Ukuthi amazulu isebenza kanjani empilweni yakho. Arithmetic ne? Arithmetic multiplies. Mfuna nibala ningayiyekeli lento. Hallelujah. It multiplies what you have surrendered in faith. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. That is why we need to be obedient to the God I'm saving. And see what the God is going to do for you. Hallelujah. So now Messians are mathematical. It says it multiplies what you have surrendered in faith. Ukutushize namhlanje ukuthi sitsha sami. Hallelujah. Wena ngokukholwa so that God can multiply. Ngokukholwa ukuthi lesitsha sakho ngeke siphele impuphu, angeke siphele iflour, le oil amafutha ngeke aphele. Nithi multiply, surrender it so that this multiplication can take place through faith. Hallelujah. 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 Now that's why I've got a lot of notes, but because of this card. Now listen to this. After it has been multiplied, obedience is better than sacrifice. Hallelujah. I think it was on Sunday. The time we kuruma ngendaba kaSaul. Hallelujah. Lesikhathi uNkulunkulu athi hamba uyobulala uqithe konke. Yena wenze njani? Wakhetha. Hallelujah. Wakhetha. Now I want you to listen to this. Ukuthi when we say biblically, when we say obedience is better than sacrifice, ngifuna ukuthi to understand between what God is requiring us in becoming obedient than to do the sacrifice. Now listen to this point. Hallelujah. Now 18. We remember 1 Samuel chapter 15. Hallelujah. Now, God value a surrendered heart that follow his instruction. That is why the heart of this woman, God valued to say now, the food keep high through my servant. Angazi ngiyayibona le formula uNkulunkulu. Kuthi ngamanye amagama uNkulunkulu uthathela inhliziyo phezulu elandela lokho akushizo noma amlelele ngayo ukuthi kwenze. Hallelujah. 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 Right now, let's see. Hallelujah. Now it's something that follows his instruction far more than the outward religious ritual or gift. Now when we talk about the rituals, a religious ritual or gift, ile sikhuluma ngale mhlatshelo ukuthi wena uthi anjengoba akhethile ukuthi I rather keep King Agag and I rather keep the females, the wives and the kids and nezimvu yokwenza umhlatshelo. So uthi rather than this religious. Hallelujah. So ngamanye amagama nina nisesenemtondo yokuhlaba nokuphahla. God is not pleased about it. Hallelujah. Amen. He's not pleased. Hallelujah. About this because uthi nina uthi enzani lokho enginyalela kona konke. Uthi makayala uDavid ngiyamthanda makakhumbuza uSolomon ngesikhathi sekaqotshiwe amenze inkosi ezomlandela. Uthi ukolalela wenze konke lokho uNkulunkulu akuyalele kona. Akamtsheli ngemihlatshelo, akamtshelanga uSolomon ngemihlatshelo, kodwa umtshele ngemiyalelo le uMoses abanikeze yona
Uthi follow his command. Follow all the commandment of God so that you will be successful. Akusimhlatshelo eyenza umuntu aphumelele empilweni yakhe. Akusihlaba imbuzi ukuthi uphumelele empilweni. Akusihlaba inkukhu ezimhlophe usihlabe emanzini. Hallelujah. Wena bakuphuzisa igazi bona badla inyama. Hallelujah. Akusiyizo ezikumikise empumelelweni kodwa yimilayelo yonke uNkulunkulu akunikeze yona. Hallelujah. Ekumikise empumelelweni. Hallelujah. Hallelujah. Angimzwe kahle uDavid azange athi hamba uyohlaba inkomo ezinonile uhlabela uNkulunkulu. Umtshele ngemithetho uMosa wadlulisele yona. Namhlanje nizothi whatever uzokutshela ukuthi uhlabe ukuze impilo yakho iphumelele uzosala negazi adla inyama ulambe. Hallelujah. Wenze njani? Ulambe udle kokugcina bese wenzani uyafa yena phili. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Now, lalela nge sacrifice. Sengiqedile nayo. Sacrifice is simply giving. Lalela. Giving God what you want to give. Mawenza umhlatshelo. Wenza umhlatshelo uthi wena ofuna ukunikeza uNkulunkulu uyamenzela. Mara lalela naye. The true obedience. Ngamanye amagama mawuthi wenza umhlatshelo wena usuke wenza. Hallelujah. Lokho wena ufuna ukukwenza. But not knowing ukuthi uNkulunkulu uyaku-approve noma akaku-approve. Now it says the true semvalo. The true obedience is giving God exactly, obedience is giving God exactly what he has asked you for. The true obedience, obedience ukunikeza noma ukwenza uNkulunkulu lokho akuyalela kona athi ngifuna kona. Yiko kwenze njani okusinikise impumelelo. Hallelujah. Hallelujah. Uthe kulo mama athi menzele konke. Sengikhulumile naye. Menzele konke. Hallelujah. Hallelujah. So ngamanye amagama the sacrifice the woman she was doing, the sacrifice was to do as God amtshela kona ukuthi akwenze. Kwamnikisa impumelelo. Yingakho the bowl never ran out of oil. The bowl never ran out of the flour, because he has done what the Lord wanted her to do. Let's stand up on our feet. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. We are going to pray now. Hallelujah. We are going to pray tonight. Hallelujah. Nizothi kuwe lokho uNkulunkulu akushilo empilweni yakho. Kuthathe ngokukholwa. Hallelujah. Kuthathe ngani? Ngokukholwa ukuze kwenzeni kwenzeke empilweni yakho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are talking about the true obedience. Hallelujah. Uthi Joshua, let the book of this, hallelujah, imibhalo le mayingasuki ezindebeni zakho zomlomo, zindla ngazo imini nobusuku ukuze wenze njani uphumelele. And what happened? Wenza ngokusho kwakhe uJoshua, wathi ngikuzwile ngiyozindla ngalo lezwi lakho ubusuku nemini. Ngamanye amagama wenze lokhu uNkulunkulu amqele kona ukuthi ngifuna ungenzele kona ukuthi uphumelele. Can we pray? Father,